melihat mungkin potensi tadi pemain muda, apakah ada yang sudah menunjukkan penampilan terbaiknya khususnya yang trial ini? Did you see some good things from the trial players, also from the academy? Maksudnya academy? Akademi dan trial. Academy and trials. Yes, I saw that the young players in Indonesia have potential to develop. So I think maybe if coaches can help working these young players, maybe in the future Indonesia national team can be a strong team on Asia. Dan saya melihat katanya beberapa hal bagus dari pemain muda, dan apalagi di Indonesia banyak pemain muda dengan talenta, dan saya berharap pelatih bisa melihat mereka, katanya bahkan mereka, dan saya berharap kedepannya Indonesia bisa membuat satu tim yang bagus di Asia. Ada yang dicoret lagi? Ada yang dicoret lagi? Take out anybody today from the trial? I don't think so. Belum. Kan soal pemain asing ini Kak. Iya. Ini kan kemarin lagi rame ini Everton ini Kak yang dari Arab. Nah, kita juga lihat dia dalam perjalanan menuju Indonesia. Apakah itu kabar bagus untuk PSM Kak? Soal kepastiannya dia. Kalian lihat dia dalam perjalanan? Iya. Di bandara. Menuju ke Indonesia. Di mana? Bandara. So he said, yeah, it's been talked about a lot yesterday. Foreign players again? Yes. Yeah, and then one name came up, Everton. We know that this guy is in the airport, flying somewhere. What do you have to say about it? Make good trip. Katanya mudah-mudahan penerbangannya ini aja. Oke. Tapi soal kepastiannya bergabung dengan PSM Can Kak. you confirm that it's it? Yesterday I already told you. You asked me about two players and I give all the Kemarin things. saya sudah kasih clue katanya, saya kira itu cukup.